lấy cái chuyện ít chúng mình nào ra Sunday school mình nào ra có khuôn lý răng rùm tê lệ chế nè nào sao cái chuyện cái phá cái thấy cái tiêu cái vật là chân sa cấp hai bay chế nè aram mà hi song alung ayar yong và sa cái hai khona khắc nè expect masala cái gì cái sa sắm phẳng hai bay thà là shock masalo mà cái suy alo ít chúng lý á chi nào pin rùm tê lệ cái gì thấy là cái mà chụp khi là cái rim phá là cái này chúng có rùm vào cái vai sa se á chi hi Sunday School Week 2026 we theme mấy khai đấy á chi cũng church week khởi nào xong we theme nữa không change cái gì này Sunday School xong we theme à tụi nó sẽ hát sắc cái chắc là cái harp cái à chỉ quý chỉ là khi cái giờ cái rooted and built up in Christ Christawi lungli ang yung phong quy tơ xem cái gì hi atomui tùy quý sa tơ tự bà rê chả lắc cái à tùy quý này đây yêu quý tùy quý hi mày khai bài cái vai cái lỡ ít trong mày về shirin vi phải cái này tự bà bài cái vai cháo tơ chỉ li ít trong nè Colossians chapter 2 verse 7 he rinse it in a chục khi cái này cứ chỉ context pop la bài cái vai giáo tờ verse 4 when a tapa phok phi là cái tiêu cái verse a cái mà tai sang phi là cái verse a en tầng tờ item na har khi cái này jena aring shun hi item na Colossians chapter 2 verses 4 to 8 hi li pesin sa là cái chui quy hi mày khai rum re ngân hà rum re item mày merin li vậy khi sao đó cái gì cái thằng nó chính cũng khinh cái thùng cái gì cái thằng nó thara cái gì cái thằng nó mặc cứ hăng mất đi hăng phăng à hăng thuru hăng xin cái hay là chẳng cấp đấy sang cái vậy khi sao cái hay là chẳng đấy khởi nào pin nó mà tai mấy đó thấy đấy rồi vậy khi cái sao here smooth sao là cái nào nan tập ấy là nan bất ấy là cái sao cái gì bang the malay ngay ao mane vậy shi cái sai marak khali the up down marak khali wa si cái phu cái chốt cái chang mirin le sam phang yang marak khali wa cái phaning le ung sung sa tarim pha la cái na pam yang marak khali wa tam chi thai the khale preaching sa the khale sha the khale cái tong hi bhab la ta shab marak khali wa mak khuli zaram the hi khila cái chi kla chang cái chi bữa khang pa atam la ra chỉ vì alung li cái gì cái thằng tăng khăm mang với băng sập này cháu cái vì tùy bèn hi chăng tăng khăm mang với băng sập này ít trong li bung băng sắc cái pai vì mari mara là cái chung cái ra ta mắc khăm sung chỉ li mắc khăm sung vì tầm cái gì thế vì manat cái krom vì tầm cái gì thế là ra ta bung băng cái chung cái là sọc bắp mày chế nó mất cái sang ping liver trong li kering Bible na kahang ati sure da masjid ka sang ping liver bab mata ka vai very rawi tuichi bab mata ka vai mo ka thera mangla chi na awi ning chi na pyong sa khawi te je na mi ka chung kana Bible hiwa very rawi lei ka shi chi thi sao da jo chi shu na tam chi te ka chak ai re rana ali ji phora la ko ogthili mai na mai yang sung thei ngorok na sak la ka tâm chỉ thấy cái chắc là cái tâm cái chỉ thấy mang à tùy mang cái nó vai là cái bít cái này thầm li hai mi hai là cái hipa cái là cái in lấy li cái là in nó thầm mi vang hiền ran hai li cái chỉ thấy cái là cái yunra salo đó hai mi cái hai pa chi ở đây thầm nữa khla cái là cái pa cái chế này cái chỉ cái thằng này hiva khla thui hao cái chỉ cái thằng này hiva mà số đó khla thui hao cái chỉ hi sốc cấp bể khờ sốc được cái hi ít thôi thoát hết nè khare maning hiva vreshi how pok the thar adam we na ajura shung the first century we na how pok the ajura shung the leira shung gaya heretical teaching heresy ngui the tam cái thế khang man na tam cái thế cái hi ajura shung the leiping gaya
อชดอักนี่วันเชีวิตทอจันนี่จังจิตเที่ยวเตออิทำเลยอาชีวิตเท็กซ์นักศิลป์เด็กเลยป้านักคิกเลจาก็นัทมฮีรีดนัทมวันเชีสับพกตะทราตัมเป้าขมท่าฮีริกับตะกษาตัมเชงลักนั่นน่ะชาวคุยเตอโอ้ฮิลักละโมเตอนั่นน่ะเงาวับตะจัดตะเลยจีเวน่ะยิวยิวามาซาลิโอ้ก็ทุยวีก้ากระชุงโอ้ก็ทุยวีจัดคณะอาวอายีวีมรอนเตออาวอายีวีทอดเวน่ะราชุมก็ให้ชับชิตุลี tradition ได้ทำในสัมพันธ์มรอนเตอตั้มสเตราชุมก็ให้ practice สาระก็ให้จีก็เลยโอ้ก็ทุยวีก้ากระชุงมาเลกเทียมทุยก็ชิมฮิเทกวิลก็จังจีป้าจีนวีเทกจักก็ให้มาชุนคำมาชุนคำมรองมาตั้มก็เทจีมันมาเคยถึงสหายลูจีสาระจาก็จิชูคริสต์วิตงลีน่ะอังยุงพอนกุคุยดักการใส่เจ้าอังยุงจีพอนกุยแล้วก็เอาวิตงลีพอนเดเสียมกากีจีเน่อังยุงวิฮิลิพอนคุยคริงวิฮิวากวาริงไงค่ะน่ะวิมังลาวะเที่ยวเลยอีวิมังลาวะเที่ยวเลยจีวังไงน่ะจิลีเสียมกาโลก็เลยจิลีอังยุงจีพอนคุยกีจีเน่ Sunday school in our now แต่ละกันนะขรนาวปิงตังคุลตีมักชาครกุบลากันมักชาครอาจจะหดนาลักเตลิส่งให้อาวาวางราลีอีกจุงก็มาสดมีเตลิอารีละมัทาให้ละตังคุลตีฮีตุมตาละกันนะตุมจิตให้ลักฟุเซอาจจะไม่มักครจิลีบับตามีเตอินะแท็กซี่ English นะอักษรปัตตามีเอาระ verse 4 ลี Now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. แต่เงินนาง่ายก็จีข้างเงินนาจีชาวคุยแล้วก็คุยสังไปนาก็จีเอาก็ทุยวีนิ่งจุกเอ็นเวอร์ logically องตานาก็จีคือ Bible นะเวอร์จิลีอิทมิชิดกษังไงนะมัดไทยละเลยลักเกก็จีวิชิดกษัง exercise สักไปจักอาเขาเลยสักจีจังเจน่ะฮิปไปฮิมิกเอ็นมัดไทยก็ science วิ experiment เนี่ยสักแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่ชิดสังไปมันนี่แต่รักหังจิลีจีก็ท่าจีไม่ชิดสังปะพาโล the verse 4นั่นก็สิไรรู้ก็อะไร verse 5 ลี though I am absent in the flesh yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. อาราณธรรมนะมังกรเจลากละเงินนิ่งชิงเตะนวิชิตกษังจีคริสต์วิลุงลีขเลยจีเทก็เลยชาแล้วก็อินธรรมลีมังกรยุโรปมสาลละจีชาแล้วก็อีริมพานาคูเป้าขมันตาจีชาแล้วก็โอ้โคโลเซอปมจิลีเลยดักเลยเชิร์ชชิดกษังปิงมังกรเสลักมันนี่จิตเตจิลีเลยดักเลยมักขมาชุงป้าวหักโชกจุงก็เลยจิตเตก็ทาลละทุมาอาจิราชุงเดมังกรเสลักเลยนิ่งแต่เลยจิตเตก็จิตเทลก็อีวริงไปอาตมิตรันจิตที่ก็ปีป้าฮีวะพอตบลีสังเลยก็เนอร์ให้เลยก็ปั๊มดักเลยปั๊มจิลีรอมลีปั๊มทุกให้นี่ก็อันน่ะอายาลีเลยดักเลยชิดกษังปิงวิป้าวชาเลยก็โอ้อีริมพานาโคอาตมอาจิเลมรชับเป็นชิดกษังจีมังกรเจริญเลยแต่เลยโคกจีชาแล้วก็จิตที่ appreciation วิปาร์อักษรจุหกหงนี่ verse 6 ลีแข่งเลยก็ as you have therefore received Christ Jesus in the Lord walk in Him โจเนอจิชูคริสต์ลีคริสสังก็ให้จิตหัดอะไรเนอจีวีอธิชุดจัดกิจโคก็สักก็เชื่อสงฆ์อภัยก็จะกี่ก็ไปก็หังมันนิ่งเลยนั่นวิทั้งวิมิรินคริงครักจิลีหังเนี่ยวันเรชิวีวัดก็สักก็เลยวันเรชิอาก็สักตะคริงฮิลีมาตายไม่กับก็จากกันคิดเลยจากก็ walk the talk นั่นน่ะฮิมชุงเดเทก็จิตตักก็ไม่น่าริงโลนั่นน่ะไบเบิลป้าก็คุยตาเตอนั่นน่ะ preaching ก็สักตาเตอนั่นเลยริงโลวัดสักละริงโลเช่นpreacher อักษรตีน่ะงั้นชาไม่กับก็จากกันคิดเลยจากก็ปุปิติกาแล้วก็มันก็ปิกโลมันโซโล
มาลีบโลมาเคโลมาท่าเดเสียมโลใจแล้วก็มีอะไรเดจิตใจแล้วก็ทุ่มในลีจิตจริงก็จิตหาเดจังมาหาชกรังแล้วก็ย่าแต่อีฮิสลักตเลยล่ะมาชุนลีเพสินซาแล้วก็ริงกิชนี่แต่หางไงแล้วก็อีว่ามาชุนลีเพสินซาแต่ริงตเลยล่ะมีทิ้งหน่อยหิมะซับไปมันแต่หางเลยงวมติดแล้วก็คำชุงมาจีช่วย principle จีอีเพสินซาแล้วก็คริสต์มังลิงโซเดจัดก็ชอบมีรินฮีอีวิลีเลยล่ะก็จีฮีงานจริงก็จีโคนั่นนี่เลยเวรชียากษัตริย์จังเวรชียากษัตริย์ walk the talk ก็ช่วย principle ฮีนั่นเว้ยนั่นมาตามมันนี่นั่นเว้ยลงลินนับพินใครนี่เวรชีนับพินนั่นเวรชีวิ principle ซะอักขจีมอร์ใจนั่นมาตุยตะเลยนิ่งลีเลยตะเลยใจก็วัดสักนั่นจังก็ริงกี้กิจเนี่ยฮีก็หางไงนะก็พาวัดซะแล้วก็จริงนำจังกี้กิจเนี่ยก็จีป้าจีมันนิ่งมันโคข้าน่ะชิกสังมีอาขันน่ะจ้าก็ชิกสังเวอไทยจีก็พาวัดก็ใส่น่ะมาไทยกี้กิจเนี่ยก็จีโค first number one step ป้าจีว่าชิกสังจังระจีวิธีลีอไทยมาไทยนาวกี้กิจเนี่ย verse seventhly rooted and built up in him and established in the faith as we have been taught abounding in it with thanksgiving nali tamjite gai war tsab da chidata na ringi gi chune kala chimang ma chila ning shi khamiwi ning panin zan la ka okthigi gi chune verse 8 beware kamataya aka itamui thot lila atam jitran wi thot lila shock ka hai kala itamui thot lila shock pa pam dak le china khikla ja ka beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of man, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. He aji itamui mirinli itamui thought ilijang challenging sa mai kap kacha. Akhani. Ngana say, he vangai nagla jaka, ara hi hangdag lepawa. He ragi ke cici aja la kewena. Hang ping gai ni. Yesus Kristus na lemah hang mala I tuyau re. Kat hala lemah sang le. Remfuna Yahweh awi ngohon le gara sarako. Ninga sharlu. Iwi ming sing le mi ke jong na. Hine ke cila. Hang ra sarako. Kemashit sengalo. Ke cici hang ping gai ni. The coming of heretical teaching has been taught by Jesus Christ himself many years ago while he was still on earth. He thinks there is only one truth and there is only one true teaching. He itum pap taptaki jini. Jena ara hangdak lepawa. Jatam sanjili rara rairka raga haila kachungkale kala ari itum with totally la kachungka shock papam tele. Itum li aji kachungka Queen Tokli Ningling and Tung Sakatakle Akana Kigla Jaka, Brivra he take a chin a shape. The Giaka Merlangan Gatsalete. Brivrali Gate, I eat Shuli Tere Jelagajipachi, licensed at the Quilago in a Sakai Satiora Gajipachi. Item with totally chung, Katedeleco. Tuiva Jishu, the chung, Mamatuira. Kawat Sakbavajan, suddenly Pajika Saika Yangaka, Tuiwena. Katavli later le mi chung kala thai gi chigata mili Bible na kyangla jaka James chapter 2 verses 18 and 19 chili kyangla jaka chigata miwa chipe nang ra chai mang ka phamang la lo ho vira le li gi thai jite ko thai mang ma chila vira le gi thai lo ko thire jite even the demons knows God and he trembles jite. So if you have only the head knowledge about Christ and not put it that into practice, then you are not different from the demons. Jiling rai chai fu chino, chipila mo ko pamang la oh rivale jishule mi wi naw mera le ye. Ana punishment mi aura chi, ana mai fuli horsang aura chi, ana ka sham aura chi chi thai ga chit. Thai la ga thir ga chit la. Ka cái thế mang cái là vai đó
我这真的看个这个节目啦，都得讲，这里谁开呢？也怎么拖的了？这个他ring的，这个他没人来ring的，来个中个来个扣，而且怎么tax na hang dak lei we kan tax tha ka colossally atam sanjili khimamai heretical teaching lei sagla chang kala atam sanjili lei ga sai na itmai thorli aruri shok dak lei hi mangarai gla chang kada da hi we implication pa hi itmai tham ga chita we practical life ka sa ga wali apply sa pa gla chang how do we apply the teaching that is taught in the Bible that many hundred years ago and apply this one into our day-to-day life. This is very important. Ara hangda klepawa atam sanchili they have a Christological issue. Jishu we maramli atam hi thai mana kai khalai sai jite. Ki ka chi ka tha thai mana kai le gla ja kha jishu hi amang li shik sang hi na mashap mane. Kha hui khami sam phang ra ja kha na Moses we ayin le mayon rete. Na kashagasawi ayin le mayon rete. Dietary laws. You need to do good things in order to enter into heaven. Plus, you also need to observe some dietary laws. You need to know what you ought to eat and what you ought not to eat. Dang chite. Chita ita itumli. First, Colossians chapter 1. We verse 15 and 20 pata ka ji mata lagana chili changtale te chili khihangla jaka it depicts about the supremacy of Jesus Christ. Chili oi Jesus Christ na ko tong ui akui kho ana ko tong ui akhok ka kho jaina ana o ko thili le dak le ka tong le semme awi wang ka semne kala ana athai ka tong ui arrane kharane ahi mig ena ma thai ka pai vrivra chi itum na mig ena thai ka pai a chi nang sa tak le ni the he is the supreme one ko chi hi ali hangai le ko chapter 2 hilira ka chene itum tax lira ka chene chu wangai na awi tongli itum ang yung hi se gu le ko raka ki jini mirin hi sem ka ki jini ka chi hira ka sir bi chinu chena atomui heretical teaching ka khane na khikla ja ka atomui adherence to the Jewish legalistic regulations adang mahang mala Moses we ayin no miona ka na we here areman chena na shikasang aina na shikasang mangana ka chingnam na matsam pai mani ko Moses we ayin mayonra ayin kamayon jili kim mai changrag lo ja ko na phri phanau lo sar ko atum regulation jang chena na sabat le mayon ra ko na mangra ki zara ki shaira ka chile na tha la ga mayon lo ko ring ra ko chi tha ko na hi ka chingnam changra na hi Abraham we Isaac we Jacob we vrivali should le ga ji chi na proof ni ta tumli bao ka mata ma shung rik ana chi shui lu ka ma shan ma nga mang na shit sang da jili itum ka chingnam cham ki chi na ka chi hili yat la ka athiling moron ta tam sera wi chite khang ta ya kana gigla ja ka angel worship ka chingram li ara itum hi rivra we na ta la ka na rai ro ko chen ri de le rivra na ka chingrao ping li hichin le ga itum li pau mi moron khung khiwa sa le ga sa hi ji wang ne itum ka chingrao ping li le khorum ki chite chi da ga anai tum li pau kham tai khung khiwa sa le ga rawi pau hi tum ling son mi ki chite ka chi wi heresy khang man na khangui tam ga chite akal rawi chite kena dam san jili ka chingrao li le ho khrum kang lup akal sa kai ga na chi da ga da no wi shit ka sang hi na hi ka thuk ga shit ka sang ka hak ka khlaya ku thuk ga chi manem ko shit ka sang ka hak ka khlaya mi na ja ka you have to practice asceticism. You have to punish your body. You have to bear the pain in order to enter into heaven. The hang is there. Ki wangla jaka ka singram ni na changai jaka no sia sa ki chi. No hi kuk thi le ga sia sa le ga no wi kuk sau hi chot sa ki chi. Ngaya na ma tha da ma pi le pung baro li pung a khali pung khani li ngkar pi le ga no
how to say it. Jimasaka we come here. The moment you fail to do that, your salvation will be gone. A good heretical teaching. They describes hangai. Kaya da hangai uchte. Jena atum hi ngachi laga tha ko itum hi ka pha sa laga ka chingnam changlak ri jang. Da hangai. Kachi itum na to chanli ka pa sampang tre. Ajila itum li chi ka heretical teaching lei dale. Group ka chung ka lei dale. Na ka chingnam changai je ka chingnam chang ka vai wi na hui ka mi sampang hai chi na wi li sing quy tik de lei ngai ja ka fa sing sa jing gi ju ko. Cuộc thi dân là cái xã sát chính cái cô, người xuân là người ya là nó xã sát là bấm cái cô, tờ tầm chỉ thấy cái group cái chung cái này, xây ha cái sa cái chuyện hiva, vậy xin nào cái tông cái mất thà hay là xã sát chính lô, ring pha chính lô, cái chuyện hi, professional prayer, đã upon nó sa hay lắm mà này, cơ prayer has to be done by every believer, ít thông cái tông mà xã sát bấm cái chuyện này. Phát sát khum lô tự hàng vai, khní thằng khum lô, có thùng thằng khum lô, hăng mà đi thằng khum lô, có chỉ cái thà vợ, ai chỉ sưu na hăng mà đi thằng khum ấy, ina hăng mà đi tự ác cái thằng khum lô có chỉ sưu li ina, mở mấy cái sang mấy cái sao cái gì đấy, cái chỉ mi là để làm cái gì đấy, có phát sát khum lô có cái chính làm cái gì mà lấy lắc, chỉ sưu na là mà hăng mà này, chỉ sưu na hăng cả không mang lấy, ấy thầm nữa. Matthew chapter 17 verse 21 li. Kapa translate kisam mangrok le ja ka ji shuna khang awisa khang thu ping na va le ka chipi ka shamshok vai trai sa le ka mo shok lam thu je na yo ye thum na sa le trai sa le mo shok tu se ka tha hai lo to alirang sun je na ai hi ka tha hi wa ka khomai na sa ge chi ne ta hang ge chi akha le chilin lang da ji shuna ministry how ko phok atam ni người xuân người ya hăng mà đi thang cái cũng mấy là lâm hàng lý sao sai cái chỉ xâm phăng, bỏ lên là silence mission học cái vai cho rồi cái chả tâm trạng gì à tâm cái cũng mấy là sao sát lấy là cái mang la cái thằng nó bỏ lên là silence bỏ lên Barnabas lý cái này, bỏ lên là Barnabas lý ra là cái anh lý iwi mission sao vai mang khắc sốc bị lô tờ ra hồi cái chỉ ít thầm lý pa ít thầm là pa cái xâm phăng đấy, khờ hàng cái ngay pa vậy, à chỉ hi hàng ra được lý cái tông hi. Why 3? Why 2 days? Why 3 days? Why not 1 day? Why not only one time meal? Why 10 days? Number chỉ với significance lấy cái gì lá? Cái là không lo cái gì, khi vang cái nó không là cái gì đó, mà không mà cái gì. Có không mình ngã có về gì mất lấy cái gì lá, mất không mà có về gì mất băng lấy cái gì lá, cái gì ác lấy tới lấy, à chị chấm lấy rằng, ôi hi này cái gì hàng khác cái chung cái là lấy cái gì đấy, khờ ni mong lắc, even ni mong lắc, mang la na đó hàng cái chung cái lấy, cái gì cái thà mang la cái thở lấy, mà cái thở mang la là lấy. cái chỉ ba nó to hàng đặc lấy chi nem mong lắc ít thùng li à chỉ ít thùng mình yuri à lồng li bung bang sắc đặc lấy cái hắc cái ác hi hiện cái sốc này cái chi hàng đặc lấy li mong người lắc mà để tự yêu quý hi cái sốc thằng li hi pa na scrutiny sar à thùng li hi pa na hi mà sung này cái chi hi cái li phải xin ra là cái yang khuyên Bible yang rồi Bible hi ya của họ mà pin chân đó nó hi mà sung lạc ấy nó hi mà sung này cái gì hi thà là cái này yang sang cái hay thì à sang vui vào sung nào cái này chỉ cái thà là mang vào là cái sao cái tông hi atom na social media with thought hearing được là atom itran hi jang cái sao cái tông hi cái tran in thắc mấy cấp đó cái pisang xích lơ cái gì đó jang tăng cái pisang log là cái bung bang sắc cái chung cái là sốc bầm đale, chỉ thằng là sốc bầm đale, chỉ là sốc bầm đale. Ara, etom mấy heretical teaching khang cái tây chỉ atom sản chỉ sốc được lấy pan cái lơ giờ cái reliance
on human philosophy rather than the gospel. Rawi Jishu Christo we pau kamatatam take hai chi pamang chili maning lo o ka thui we ka them thang ka mai mari mara verse 8 li lo repeat ta sa lu ka hang hai chi ka chung ka shop pam khai ta itum li chung ka rot marak suk tale kha itum na thai plung gi ja ka na kikla ja ka itum ning sharu ko ning khang sharda kar sai itum thought hili chakshi me kap ka heretical teaching a ka na kikla ja ka. There are two things that we need to be careful in our days. One is there are so many people who says that if we do good, we shall all enter into heaven. Universalism, which is teaching aka. Universalism. Our God is so good. He's a loving God. He's a gracious God. He's a forgiving God. So why should He punish us into eternal hell, hellfire? He will forgive our sin because He loves us today. Mi kamo hi ta dok ti ok ti wala ga ran lu ma shan how the hui mi chi khamia ra le ga share ra how the itam ko tong hi ngai ron the ko tong ka ching lam ni sang how re jena ta ta ka pa sa ma lu. Number two is called the pluralism. Kutsing ram ni chang ka chi hia shong fu ka chung khale auto rickshaw driver ka chung na in a heat test yang gai ka chung ka lekap tri hili la jang auto rickshaw driver ka chung na taxi driver ka chung na hi maram ni kharchan sa ka khamtha samalo do good and you'll be there. Khana in a Hindu we rarely call them Muslim, we rarely call them Buddhist, shulala, kangatete shulala. We rarely live a shangfu chung kaina rapaye. There are pluralistic ways to go before the presence of God. Chite. Mi ka chung gana shangfu rarely tsang vai shangfu akamang machimane. It's not only about Christianity, it's about so many religions. There are so many ways to go to heaven, but which is not right. The Bible says, Jesus Christ Himself says, I am the one. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Illake. Jadi chang article nang so the illake. Kajingnam chang wai we shongfa chi illake. Kamashunga chi illake. Kulo mirinchi illake. Ishawa wili changgi gi chi iwe na maning la kipa kama chang pai mane hi we heresy hi tangkol ngoleli phong shlong da khle thot le ring de le thum ko chi ka tha preacher na gang ba ba khiglo ja ko I thum hi awa yi we thot wa na thui da achra shung da vreshi vreli ga thai yung sa chi nei jena vrali ga thai ko chingra man o ko thui ka sa akwa vrali thai ai ko tum lo hui kami sam mangi chi nei chi khang vai hor chak ka hai chu incident pa hi Paul na Athens ping sam ka pangatam san chili Acts chapter 17 jili pa ka itam nang ri ke na ka thai china kikla ja ka Athens now ping hi chi pili ko kum ka pang atum myong mo li ko kum ka pang jat ak sa da pam sai ji de chena ka chat ka kar ko chung ka apam ka chung ka li atum murti hi hai kala tam san chili Paul gang aram li chata jena shongfu li chatvung chatwa sa jena ka pigai akhathe ki thaigla jaka to the unknown God. Itam namak thaya vreli ta ka pisangai sai ji atum hi vrivral leye ki thai ka singai nang le ka sa ka leye ki thai mirin wi akwa leye ki thai kha anakhang da le bawa and therefore today I'm going to show you the one whom you have written, the unknown. Magathaya the kapigai pachi in a achin tumli terko the anahang lako jipachi Jishu Christani. David we now mera Katili Rivana and Avavana Katiwena in shock and sakrishikaya. Kala Katiwi puncture the Makiro Kapaya Jishuji Ani.
Jena ali shitsanga ka ri kamara khangui khangamanna ga here shaguli shaka khangui maning mako shaguli 90 mashung sara tharahi mi sapai 98% in mashung sapai 2% the core value of the gospel hipa hi twisai laga mi thuyang sakai pai ka phawat laga chung ga thai laga za sara mili lu commission like shi wat la ka chung ga sa ga ji ta da thera tui kham tui la se hari yen ma tui ga za ta da la thera church li yang ga church ga thang la sa ga za ta da la thera tang kha sa da le ji arama 98 99 gai la ga 1% issue na maning la ga jinglam jang wai apong tai ma lai ma ne ka chi pa hili deny sa khai wa le pai kho issue na ne hili ka pisang khai pa chi maning chang ma ne iwa jen iwa sa pai ka phak wat naw ka tiao ko sangai kho my doctrine is the heretical teachers often say my doctrine is the grace of God plus good work issue will commission ko la ka pha ka sa ko ji he manna khoi la ka khani hi manna la ka jinglam ma cham gi chi ne ka ji he hang sa lak ka jinglam chang ga ra ja ka rivra le ye amyaw wa le ye ka jinglam ngai na ka ngau ka thui ka sa rivra le ye iwi mirin ya ka fa le ye ka ji thai ma lo chi na shape ka ji ka hang la lak ka itamli thar sari ye na hang khai pa na ki kla ja ka khi hang to rana khang pa na ji shu maning la ka jingnam chang ka wai apong ka tai maring Acts chapter 4 verse 12 o ka thui li ka jingnam wi a jingli le da le o ka thui li ji shu ka ji aming maning la ming pho ka tai ka jingnam chang ka wai mami hai mane to rana mami hai mane jai ka mi ka mo na ai hilla ka ta pha ki ji ha ka sak wat ne chena we should be rooted on the solid rock which is Jesus Christ. Itam we li jang itam vre shinau na mathai la ga na tangkhul nau ping na ngui lak hai term ka shi chin ji le te ji khigla ja ga mangla li thuk lak na khlei mi ji ga hang ngawai thuk lak na ko kuli thuk chang gi ji to ha na ma shi chin lak ga to thuk lak na sa sa lo ji ko kurang khain da thuk chang gi je kha sak sa ba na we sak sa ji ko tha sa rak lo ja ko ra na we ka phaning na vai mi lo ka chi pa hi sa ki chin wa kala na we ang yong hi thuk la ben phon lo ja ko ki ki lo ja ko i we thai ko khili ba jang ji shu li ma sa khwi lo ka chi ma ne ji shu wa thuk la ben ma lei ma ne ina ngui la ka he term ka chi ki wang na hang out lo ja ko ji shu wa thuk la ben ma lei ma te ji shu wa he is just in your heart na we uk li le ga na ba jana ali ma sa khwi ma lo it's not too far from us it's not too deep underneath the earth but he's just within our heart ita mo uklong hili le ta klein da ve jena thuklak an sa sa lo mangla li thuklak ke o thuk na ye ju kali thuk sang gi ji le ya ma thai mi ne ko ji shu wa yung lam ji le ina ka cha li mo yur chat mi ji shu li ngavap lo ji shu li ang yung phon kwi lo rali ma sa kwi lo awi ning ga chang attitude da sa lo ka chi pa hinava theologically hinava mashung mai de ye khwi eta mai li jiwang ai da ang yung phang ko khwi mang ma chila there should be growth in our Christian life growth ka chi ma la ya kha ba na wi li ko shwa kha lai te ko every living being must grow khri nga yur ko tong here haksang ra sam Jakamachani. From the biological point of view, Kuringa ayuga tong hi rasang resami. Itumwi dharma here. Itumwi sadakli. Itumwi tui hiva. The living word. Itumwi Bible here itumwa. Kuringa tui. Kuringa vrivra. Kuringa mangla. To hote. Jina itumli ng sota ring dali lakha. Itumwi dharma here. Kathia dharma maning la. Kuringa dharma sao the growth hi le plum ki chine.
จีวังใน church ที่มีกระจุงกันนะ living organism living church เคยง church เคยงยูร์ก็จีฮีทุมลีหวยวังไงนะอีทุมเนี่ยคิสาระก็เลยจากเขาเรื่องกษังมาไต่กษังมายากษังก็จีฮีตะการสักโคมาไต่กษังเรื่องกษังฮิลีทุมลีดิสตับสามีกับก็จากกันนะคิดเลยจากเขาเงจีจาร์ขังสักอินมาชุนตัวหิมตัวใหญ่เขาอันนั้นจะคิดว่าพันธุ์เงานี่ก็อินมาชุนตัวฮิลิงนิ่งไงก็อิลี next term ลิมโฮลินี่ก็อินมาชุนริกันงนิ่งไงก็อาตุมเนอิตุมอิลีเขาจะคิดว่าใจก็ครบตัวหางเอานี่ก็อีว่า minority เต้านี่ก็แต่เงจีก็ให้มีก็จุ่มกันเลยใช่ไหมเขาจิชุลีอังยุงพอนคุยแล้วก็คริงมีจีว่ามันก็จีอยู่มันเองจิชุจังให้เขาจินชาเป้พอเล่น silently jelly สังหาวิจมงะพิดแล้วก็ jelly สังหาตั้มสันจิลีอะไรคิดว่าไงนะคงพิดก็จะก็จิชูเนอริฟรานีจิชูเนอก็สิ่งนั้นครับจังก็ไว้วิช่องฟื้นนี่อันนั้นขมงเนี่ยตัวเป้าหักชกวิมารไม่นะก็เลยจิชูที่หายไปจี he has already resurrected ตัวหังมีก็เจนะ that is the reason why they were in prisonพอเลยเนี่ย silence ดิจังมันก็จีทุกจีอันนี้จีท่าสัลมันก็จีละอันนี้วันเลยชีรีเงยาละปั๊มแล้วก็จะชูคิดว่าไงเนี่ยนี่นั่นวิมิงไงเนี่ยนี่จบเลยเขาคิดว่าไงเนี่ยนี่เลย miracle สัลแล้วก็มรักกันคุยจิกละก็ท่าให้กันละแต่เมื่อมาติดครอบไว้ละอันนี้วันเลยชีรี they began to sing hymns from the jail ดังเตะมันก็จีลุยมันเนี่ยอันนี้ว่าริมพายมาท่านี่แต่อันนี้ว่าลาสับพกเวมาสอดขมิลาสับพกเวชีวิตที่ลิขิตชอบโตชีวิตที่ลิริบราวิปังชอบอันนี้ลิจุดเทมาตะคักไอ้น่ะในนู้นคนนู้นตัวเจลวิคำมังเราชอบมีมริคังเวนะคนนี้ขลับขายเกตเราชอบมีแล้วก็เจลลี่เลยเด็กเลยก็ต้องอะไรชอบที่ฮาวีน้ำไม่กับตะกี้ชอบโตเจลขมายอนป้าจีน่ะเจลลี่ก็จังก็ต้องจะที่ให้เลยเจนอิลอะไรที่พลงยี่จีอิลสัตว์พลงยี่ใจแต่อิลมีนะมาสัตว์เรื่องก็ร้องมีauthorityนะอิลมาสัตว์เรื่องก็มันขัดเที่ยวกันนะแต่ข้างร้านก็สัตว์ทำสันจิลีมาซาฟโลไอ้ทำก็ต้องฮิลิลีแต่หังแล้วก็เอาไว้ภาษาละกันคุยมีเจนก็สอดอะไรคุยขมีสัมพันธ์ที่ชูลิชิตก็สังมีเงสัตว์มาตะก็กายปังชักเจนช็อกเกย์minority ซะใส่ภาษาดีนั่นคือยังทานไม่ชิลักไอ้มีเงินสักใส่เจลลี่สังหายเงาพิดกระจุกหายจังคนมันชอบมาสักเลยก็จีก็ร้าลีก็จังมีเชื่อมึงก็จีก็จีมาลงกับปิงฮีอัตมุลีเล็กอีกจีเนี่ยเจ้าน่ะจิชูลีอังยุงสุขุลุจิชูจังเดรักลุไรสังลุจิชูจังเดนวิมิรินริงอ่ะก็ไม่ขยามิรินริงกับพามิรินมันนั่นตับก็ให้มิรินสัมพังเรกุมไปเด Sunday School นาวชนาวปิงลีร้านสวามีรโนอัตมลียังสังมีเดกเลยโอจาปิงลีร้านปิงลักนัชิจินมีรโนก็เลยนัทมลีก็จากนั้นก็ไปสักโกรวยนั่นเลยกันมีเพิ่งก็ไปก็ไปสักโกรวยนั่นกันมีก็เลยมาทายแล้วกันฮิกตา heresy ฮิกตา heretical teaching ขังวิยาขังมันนั่นตั้งก็จะเทจิชูมก็จังอ่ะ Bible เว้นละชาติก็จะต่อ teaching ฮินะอิทุมลีมาหับคนเอารโน TBCM วิ Sunday School มาเลี้ยงไม่รโนไซโครลีร้านสอมีรโน Amen